Beth yw rally yn Croatia? O, rally. Meeting. Ni'n mynd i wsio'r meeting. You can quite often get a few surprises. Shwmai, Petter? Shwmai? How do you say it in Welsh? Penblwydd hapus. Oh, I'm very happy. Helo, enw fi yw Celyn. Helo, enw fi yw Gruff. A ni'n joio wytio rallies. Fi wedi bod i'r OG, Rally Cilwendeg. Fi wedi wytio Cilarni, ond o'n i'n babi. Fi wedi bod i Ypr mas yn Belgium. Fi wedi wytio rally Ceredigion. Wel, fi wedi gwneud grafel criw i Rally Ceredigion. Fi wedi marshalo loads. Ond, so ni byth di bod i Rally WRC. So dewch da ni i wytio Rally Croatia! Ni wedi cyrraedd y Zagreb, prif ddinas Croatia. Iep, ni'n mynd i aros fan hyn am cwpl o diwrnodau. Wedyn ni'n mynd i symud lawr i yma rally yn Rijeka. Wedyn ni ddysgu cwpl o geiriau, Ie. yn y iaith Croasieg. Beth yw diolch? Diolch. Hyfala. Hyfala. Beth yw helodau? Strafo. Strafo. Beth yw rally yn Croatia? O, rally. Meeting. Meeting. Ni'n mynd i wsio'r meeting. Ideala, diwrnod bach neis yma yn Zagreb. Odyn, mae wedi bod digon twym. Fi wedi cael gwd bach tan bach. Ni'n mynd i pigo lan car bore fori. A wedyn ni'n mynd i hedo draw i'r Rijeka le bydd y rally. Le, edrych mlaen yn fawr. Oren. Ar un. Ni wedi cael fitara bach bran new. So mae fe'n edrych yn eitha straight ar hyn o bryd anyway. Ond ni wedi dreifo o Zagreb, ni'n mynd lawr i Rijeka ar hyn o bryd. So ni ar cymal 20 nawr. So ni'n mynd i dreifo'r cymal i gyd. Ni wedi dreifo hanner e. A beth ti'n meddwl, Gruff? O, ie. Mae fe'n really good. A lot o crest i gael. Ond bydd lot o speed yn yr cymal. Mae'n fatha tricky fi'n credu. Mae lot o cyto. Os bydde un lib, bydde fe'n real slip fi'n credu, achos so fe'n edrych yn y bresif yn lot o fe, a mae fe trwy cod. Ond mae'r views yn really good. O, mae'n bert ma'n dwi. Ie, mae'r Lle neis yn dwi. eglwys neu capel am fyna, really. So, ni wedi mynd trwy cwpl o pentrefi. A ni eisiau mynd i cadw fynd nawr, efe, tan diwedd y Ie, cymal. ni'n mynd i dreifo'r cymal i gyd nawr. A wedyn hedo lawr i Rijeka. Ni wedi cyrraedd, a na fyw i chi. Ti'n gwybod beth yw enw'r môr na, dy Gruff? Na rw. Adriatic Sea. Mae fe'n huge. Welwn i chi bore fori am y shakedown. Ni ffili aros. Ni wedi cyrraedd syrfis ma yn Rijeka. Mae'r boes yn ei drecu, ond maen nhw wedi bennu scrutineering. Mae car Elfyn just fyna. Ni wedi cael program. A rhywbeth arall ni wedi cael yw passes hospitality Toyota. Hwn yw'r adeilad. Mae fe'n edrych yn modern iawn yw yma. Mae fe'n edrych lyflu. Mae'n edrych yn... A fi'n lyfo siw mae'r fel drysau, jyst y slide o'r agor. Cwni fyna. Oh my gosh. Mae'n mor cool. So, fi'n dod mewn, a mae mor cool. Fel, mae jyst yr holl bwyd sydd i gael yma. O, drych. Fel, donuts, sweet, ffrwythau. O, drych, pobl lleistia fan hyn a joio. Ie, y rally. A televisions. Mae fyd loads o Fanta. Wow. Fi'n lyfo Fanta. A mae rhasys motorbikes i fanna. Ie, rhasys motorbikes. Hynna'n rhywbeth cool i weld. Ewn ni nôl mewn i cael rhywbeth i fita cael. O, ie. Beth ti'n fita, Gruff?
Donut of Hospitality Toyota. Donut of Hospitality Toyota. Fame? Mm-hmm. You want to be in it with me? No. Stand here. What do you think about the stages today? The stages look incredible. I mean, they're really demanding, of course, as normal. I mean, Croatia is so dirty and a lot of cuts and really demanding. But this year, I have to say, the stages are probably one of the most beautiful of Croatia in many years. It's much more like Gran Canaria or much more flow to it. And yeah, it looks nice. And have you rallied in Croatia before? Yeah, I've done it a couple of times before. One time a car was on fire. And another time I just did it for practice. So yeah, I've done it, but it's been a while now. So I need to get up to speed a little bit this weekend. Thank you for the interview. Yeah, of course. Because my birthday is on Sunday. It's on Sunday. Yeah, so could you just say happy birthday? Do you know it in your language? Yeah, of course. Grattis på födelsedagen. Thank you. Thank you How do for you your say it time. in Welsh? Penblwydd hapus. Oh, I'm very happy. Okay. Thank you for your Thank time. you. Thank you. Ni'n cerdded i shakedown yn ei Celyn. Ydyn. Wath o rhyw brindioddau yw e. O, way what? So ni'n bell nawr. Ni ar dechrau shakedown. Come on, Elfyn. Ni'n gadael nawr. Shakedown. Oh my gosh, beth yw'r boed ar y to, Gruff? Drach o hwnna. Mae'n edrych fel bod e'n joio mas draw lana. Wel, at least mae good view dy fe. Gath Dan chat a Elfyn Evans a Scott Martin. Ti wedi cwblhau y shakedown bore yma. Siw mae'r teimlad yn y car. Ie, pob beth yn iawn. Ni newid ambell i beth. Oedden ni a plan beth bynnag i weithio trwy ambell i beth yn y shakedown bore yma. Pob beth yn mynd yn iawn. Mae'r rally yn edrych yn anodd, lot o grafel, lot o cuts. Beth yw'r approach i mynd i fod weekend yma? Ie, mae'r cuts yn topic mawr ar rally yma. Wrth gwrs, rhaid trio pidio gael punctures. Mae hynna'n dipyn o challenge, dwi'n meddwl, trio mynd drwy heb gael tyre damage a punctures weekend yma. Hefyd mae'r tywydd yn edrych mwy sefydlog wedyn, falle fydd yna chydig o brinder o'r teir caled. Wedyn, rhaid aros I weld sydd fydd I, ond fydd y cuts yn dipyn o challenge. Whenever you got new stages, there's a lot of work to do on the recce and then also back in the hotel on an evening, rewriting all the notes from the day. So it takes a bit of time to do. That's what we've been facing here. Only 3 of the stages have been used before, so everything else is new. So a lot of discovering, a lot of work, behind the scenes, especially on the notes. Also on the rally, it can make a big difference. You know, you're discovering, and you can quite often get a few surprises. Compared to the stages that you have knowledge of. There's definitely a big difference. A oedd rhaid I mam siarad â'i heroin. Neb llai na Petter Solberg. Shwmai, Petter. Shamai. How are you today? Yeah, fantastic. Good. Nice. Always good. Good. We're here from Rallyo. You must have done your fair share of interviews for Rallyo back in the day with Phil being Welsh, of course. Of course, I think Phil was a big star there that time, and as a world champion, it's been always very positive. And now with Elfyn Evans coming in and doing well for many years, it's very good for all the Welsh fans. Of course. So are you catching up with Oliver earlier? He's had a good shakedown, quickest so far, I think. Yeah, it looks good. He seems relaxed, and this rally is so tricky, difficult, different surfaces. So I think for his point of view now, he's just trying to have a very clean rally, and we will see. But the shakedown went very well. Good.
And how is it for you? How are the nerves? Do you get nervous when he's out? Less now, but Estonia last year, Monte Carlo this year, it was hard, you know. Yeah. But we are going to every rally, try to be there for him in the background, like like I feel we should do. Yeah. We have no involvement, anything than taking care of his, life in general. Enjoying the Yeah, ride. but for the rally point, the team is fantastic. They are really supporting him well, so it's going really good. Ni wedi cyrraedd y ceremonial start yma yn Rijeka. Mae fel ffair yma, ond mae pawb yn joio a mae'r awyrgylch yn gret. Nes fel fath, bydd y ceir yn mynd dros y ramp a bydd pawb yn gallu gweld nhw. Fi wedi aros i weid hwn ers spel. Helo, siwmai, siwr i chi, a throeso i Rally Croatia. I cyrraedd cymal 4, with e'n dreif eitha hir, ond ni ma'n rili gynnar. Ni yng nghanol y goedwig, a wel, oedd yr hewl i ddod yma. Oedd e jyst yng nghanol, dim yn yma fy credu. Ni wedi ffindio'r lle perffaith am i wytio. Mae fe'n lle real fast, a fi'n credu bydd e'n lle gret. Come on, Elfyn! Ond dim lwc i Elfyn a Scott. Na Oliver Solberg chwaith. Ond nhw wedi mynd off cyn cyrraedd ni. Ond oedd gweld y boes arall yn mynd flat out o werthu. Ni nawr ar y ffordd nôl, a ni'n mynd i service ar neudad. O'r un, wel, hwnna'n eitha entertaining. Ni dath ddim Elfyn a Solberg trw. Ie, bydd wedi bod yn neis i cael gweld Elfyn. Ond mae'n edrych bod lot o'r boes gyntaf wedi mynd yn gynnar yn y rally, so gobeithio dewn nhw ben a reparo'r cars a dewn nhw mas fori. Ie, mae'n dangos fe mor tyff yw'r rally fed yw e. Ori. Fi just yw'n werthu. Mae bach o shambles, ydy? Cwmpesi. Cwmpesi? Do, ti a Gruff. Cwmpesi ar y ffordd nôl lawr o wytio. Oedd fel y coedwig, a cwmpesi. Sa'n gael pam beth o'n mlaen dy ti? Ie, na fi. Cys bod mam na i hanner godi ti. No, ha. O, cyrrligfa. Am dartla fan hyn, dwi. O, mae fe yn. O mynyddodd ar y môr. Ni wedi mynd i service am y cwpl o diwrnodau diwetha, a ni wedi bod pigo lan signatures. So, fi wedi cael hat Toyota Racing gyda y drivers i gyd. So mae da ni Sami Pajari, Elfyn, Solberg fan hyn, a wedyn Katsuta. A wedyn, am y t-shirt, mae da ni Katsuta, Pajari, Armstrong dyn ni fan hyn, gaethon ni hwn heddi. Mae da ni Solberg, nes i'n cofio enw e. Solberg, wedyn mae da ni Nofil, wedyn Elfyn. A fi'n mynd i trial cael Paden, Fwmaw a McLean wedyn. Mae'n ddi Sadwr, a ni ar y ffordd i cymal 11, a tra oedd dad jyst yn dreifo, ni'n clywed sŵn rhyw rali car. A reit y bwys ni gyd ni'n gweld, yw car Elfyn. Mae hwnna mor cool yw e. O, mae Solberg fyna fyd. Waw! Oh my god. Na dde'n wifo! Ni ma a ni'n mynd i watcho cymal 11, ni yn ganol y cymal, a ni'n mynd i gobeithio gweld Elfyn. Anghofio ni'r fflag Cymru fyd, achos oedd rhywun, Gruff, mae'n anghofio fe. Na, ti. Na ge, ti. O, si wat.
At least ni'n cael gweld Elfyn heddi. Come on, Elfyn. Come on, Elfyn. Co hwn yn dod, Oliver Solberg. Elfyn yw hwn, cer amdani. Oedd tiari nhw fel yn mynd yn dda. Oedd e lan i ai. A'r boi ma'n hedfan, Sami Pajari oedd yn arwain y rali. Nerfon mewn i cymal 13, mae car di stopo fan hyn, fi'n credu mae damage arno i. Rwy'n ni draw i cael pip nawr. A oedd Celyn yn gwisgo fflag Cymru, a oedd pobl di paso ni'n gweud, come on, Elfyn. So mae Celyn yn meddwl mae Elfyn gyda ei job gweithio yn y North Pole i Santa. O, drach. Sa'n siŵr beth sy'n bod, ond maen nhw wedi goffa stopo. Treni. Beth yw'r ddigwyddiad? Solberg a Elfyn wedi bod yn ein really good. Drach ar rhywbeth yn bod ma. Gan i fynd i weld. O, a'r teir wedi popo mas o lle. O, dam o daps. O. Ni wedi cyrraedd y cymal diwetha, y cymal cyffro, neu y power stage, a ni wedi ffindio'r lle berffaith. Mae fe'n lle ria fast a bydd e'n cario lot o speed trwy fan hyn. Ydyn, a ni'n gweld lot ac o'n i'n gweld nhw'n dod lawr fan hyn a rownd. A oedd y golygfeydd ar y ffordd i'r cymal yn nhw'n odidog. Wyt ti'n cysgu nhw? O ie. Fe bynnag, ni'n mynd i joio fan hyn. A mae penblwydd rhywun heddi. O ie. Sym ffordd gwell i hal amser ar dy benblwydd na watcho rali. Waw, cor helicopter yna. Go on, Elfyn. Oedd hwnna'n pwysio. Mae rhywbeth wedi digwydd i ti ar un o fil. Disaster i arweinydd y rali. A dyna ni, diwedding taith i Croatia i wytio'r WRC. Ar un ni fa ar y finish nawr, a ni wedi siarad â Elfyn. Ni wedi cael y diwrnodau gorau a allan ni ddim wedi gofyn am lle gwell i hala amser. Na tywydd. Na tywydd, ie. Do, ni wedi joio mas draw. Diolch ralio a diolch Rally Croatia. Tan tro nesaf. Tara!